Kay patan tekel kay mura binisara, kay patan tekel kay mura hininan, kay patan tekel kay mura inanggautan, bat malainkan pedi dianen banyak tiang. Odayangku kepet di mana-mana, odayangku kehuni tini manan, odayangku kesikit sinabanan, bat malainkan bangsi agama Islam patut neke sudah ilebahan inumenku sila sahih sikite dabang sahih inumeiku si iyehi peke ka une iye ma dusehi. Inumeiku sila sahim sikite dabang sahim inumeiku si iyehin peke ka une iye ma dusehi inumeiku sila sahim sikite dabang sahim inumeiku si iyehin peke ka une iye ma dusehi.